Onu siz yetkizişiniz gerek de biz yetkize almayız da. Turalım. Sebebi siz elge tanımalısınız. Yol koşatıp olan adamsınız. Hazır sonada mes Leylek'te her bir aile hükümetler jinaat attı. Ben sağır menen ayttım, produktlarını koygula. Hazır produktlarını sizler dağı berelasizler da, akça menen bere turgan adamlar az. Akçаңарды өтө үнөмдөгүлөр dedim ana. Misali bu hava şu oydan kaldı da. Şu oydan kaldı da. Başka işte kes yok. Ejemi körüpçü. İyiden geledi. Evet. Жүрөктө ыйман болсо көзүм жашыгат. Doğru sağlıklı ayağınız. Мен партия эмес, башка эмес, кыргыз элге. Тыйын качты эпирем. Sağlıklı ayağınız. Onda paska kettik. Бишкек менен эме менен сүйлөштүк, акча которулуп атат. Куда каласа жок дегенде 50 миңден 60 миңден ар бир үй бүлөгө жеткизип бергенге даярбыз. Куда қаласа ел азыр көрдүңүз бул киши айтканда эми баттияным элим деп красный пресс кылып атат. Мындан да көп. Бул бала 50 миң болсо дагы 50 миң куда калса батырдар. Bugün adını çağıralım da kalata. Kim emek kısa bunu adırınca, bul adırınca öte tez akmalda kullandırgan iş. Şu jigittin, Mederbek'tin İsfana'da bizim jigitimiz telefonunu alıp düz taşa gider. Ama memleketten daha demirge olup kuşumuz gitti, köröz anda. Прямой ошо российский сенабы жол кирасын менен фурган жол кирасын берсеңиздер, строй материалдын мэрге чейин өзүнүн сенасына жеткизип бергенге да даярым. Jigitleri de var eкен. Азыр жакшы бизде патриот балдар көп экен. Жаллабаттан келип атат, Оштон Özleri kel. Özleri iyi telefonlarını yazıp ülleri takip et. Жардамыбыз ошо муктаж адамга жетсин деп өзү келип списка түзүп номерлерин алып балдарга таштап атат да. Şu mınday kelem degenleri de Mederbek tosup alıp alып kelip көрсөтүп бере бересиң. Мен Бишкек ошо Нарын, Талас менен сүйлөшкөндө эл коркуп калыптыр да. Сага акча которсок жеткиресиңби, өкмөт көрсек жетпей баратат дегенден ушу ишти уюштуруу эртең дагы Бишкектен балдар келатат, команда түзүлүп атат. Азыр бетте элдин эмесиге күйгөн адамдай көрүнгөн менен кээ бирлер күйбөй атат да. Doğru. Adamın İçini билбейсиң да. Hesap ver. Ошондой ар бир адамдын өзүгө хисап берсин. Кечиресиздер, мен өзүм дуулуп жүрөт элем.